ཉམ이 파스피 सचिव पिगुको निवा मिजोजना थो सान्तरा साकी छिकपिन सेवा डवेर सकल नियमी 5 मिनट जो जल्पना पा लस्कु सुदो थौ नेपाल सम्बर छिन्ससव पी पिचिला ठो सप्तमी ख अष्टैगो 2080 साल चैत्र महिने 3 गते सञ्चरबार नापटे नियमी पनि प्रतिक्रिया नपा छकुन्नीको उगोठुङो चाकुम्बाको गुण जना हो सौर्य मास कथा नापाङ्गला बैशाख इस्वी सम्बर कथा जनवरी टाटे खुगु ऋतु नापाङ्ग ऋतु रिगो बसन्त ऋतु ख ठौकने बसन्त ऋतु केना चुन ठो खु ऋतु छुसु इले ला रहेको ठटिडो दक्ला नापाङ्गो बसन्त ऋतु चैत व बैशाख ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ व असार वर्षा ऋतु श्रावण व भाद्र शरद ऋतु असोज व कार्तिक शिशिर ऋतु मङ्सिर व पुष अले हेमन्त ऋतु माघ व फागुन नेवा संगीत इबे अनुसार मिन्थे छुचु ऋतु छुचु स्वा होइ ढेगुन वाचाका मिचिना मे हलावया चंगो अजाउ मिए चैत्र अजुस्वा बैशाख चुवास्वान गुलाब उजुस्वा जेठे चमेली चस्वान झिलस्वा असार चम्पस्वा ठटिया मेमेको लाछु स्वा होइदिगो मिनिना सिकादिस ठोमे खाली स्वाइ नाचको टिकाटौ मुजुसे स्वाना पछपो बखन न सकाटौ दो गुगो मटनै बाख ल्यासमेजु थयम ल्याम त गुल्जको फसार बिटेन याक्न जित कर्न तया दर्शन बिउवा छिमरेका गति सयना चुने ग्रीष्म तापमा चुनिम फ्याच याक्न सिचुसंका बिउवार काट्या छौं ठट्या ठेटे स्वाना प बाख हना टाउडो ठोमे 12 मास लसे छिना टाउ मेख 12 मास दिगु ठुप्ले जग हालिगु टेगु बन्डेज मजुर दशंक हालिगु मेख आ न्याना दिस छप बालागो फुलागो 12 मासमे गुल्टा फसार बिएटिना कृष्ण दर्शन बिउवा जित कर्न तयाव हालाटमा कमला स्थापित संगीत संयोजन कान्छा बुद्ध बज्राचार्य ख चुमी फुलाउ ज्या सिमरो न्याना दिस
ठाउँ नापाङ मिरुङका सनाटे वङ नेवा मिजो दिना ठाउँ मने भावना छेचे किपा हो खङ्गल नमस्ते जुजरपा सुब्या चुया दिप्नुको नाम हुने डक्सबे नापा रमेश कपाली कान्छपाई कोजु राजु सिक्राकार नरेश यम श्रेष्ठ डुवाल विजय विद्या प्रधान परिवार काजीरत्न महर्जन रत्नमाया जोशी रानी शोभा महर्जन अनिसमान श्रेष्ठ मानिक साक्य हो किरण खर्गी ठटिया वङु ज्याजो मुकञ्चने नेपिमेस्न शेर्ना डिउडो ओकी मध्ये राजभाइ साके उत्तम राज सलाहकार समीर शाही निनु श्रेष्ठ चन्द्र हेरा मदनमान राज भण्डारी विद्या प्रधान परिवार जयप्रकाश साके सामथरी साके सुदेश लाकार नरेश श्रेष्ठ राकेश महर्जन आनन्द मोहन रञ्जित नरेश यम श्रेष्ठ राकेश महर्जन रत्नमाया खोलु रवि जोशी व गीता खर्गी ख वकपी मध्ये मदनमान राज भण्डार जो निगो ग्रुप है राकेश महर्जन जो निगो ग्रुप है रमेश कपाल जो निगो ग्रुप है चाहिँ शेरना डिउ छमै नादिस मदनमान राज भण्डारी सोङो ग्रुप है शेरना डिउ ख सिक्मे सक्ता दुनु न यको सुबाडो लिपन ठटे शेरना ठगो मनिया खफया दिएको आसियाना वंगु ज्याजलाई वगु कमेन्ट बने डक्ले नपा ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जो जुजल्पा शान्तरा जो ज्याजो नेवामी जो 148 लाई छपन्ट यको सुबाहरुका जोइल तटे राजेन्द्र विश्रेष्ठ जो भिसुत जुजल्पा शान्तरा जो दिथे तो रवि जोशी नमस्कार तेल मदनमान राज भण्डार जो जुजल्पा शान्तरा जो नरेशयम श्रेष्ठ जो कपिराइट वल दिथे न संकेत बियाडल तटे श्री कृष्ण जोशी जो भिसुत जुजल्पा शान्तरा जो तेल धर्म कृष्ण सिकर्मी जो जुजल्पा स्नालक न्याना जोङ ज्याजो नेवामी जो भिन्तनाटका उत्तम राज सलाहकार जो नियमित ज्याजो त यको पिन्तना ठाठेन तो अनिल सुवाल जो जोजल्पा शान्तरा जो मेजो 148 बाला सुबार काटेला अले डक्ले मियोपटी किरण खर्गी जो जोजल्पा दाजो फाउपुनी न्यन ठंका वले ठाउँ फाउपुनी मिसफो सकल नियमी 5 मिनेट न्यंका चुना ढका वेकमा सफुम्य इनाटना दिउल किरण खर्गी भाजु ठाउँ चाहिँ भच्चा तापान ठेचो होला एजुले चाहिँ हाना ठो चाहिँ बेटाइमे चाहिँ फाउ मे हाकला चाहिँ बुढा पिनसँग चाहिँ बोबी छ बेटाल मे हाकाला इने बियर काटे आयो होला एजुले चाहिँ ठाउँटा चाहिँ फाउ मे हाकी मुखनी बरु चाहिँ सब नो मिने नाडिस सिला चरे मिने नाडिस सिला चरे 5 अरे ठोस के मे हालाटे आदिपि राजेन्द्र कुमार व अशोक महर्जन ख च्यालाले चाहिँ संगीत याटमा नाजामा फुलामा विष्णु जल्मी ख निनाडिस सिला चरे 5 अरे वल्कन खटकाले शिलचरे 5 अरे वल्कन खटकाले बालाजी चुङ्गो निनी रहिती बोलुनी न्याला पासा बालाजी चुङ्गो निनी रहिती बोलुनी न्याला पासा दुवा विष्णु दुवा मवसो हुनिवा यन्दुवा बाग दुवा विष्णु दुवा मवसो हुनिवा यन्दुवा बोलुया पापा टिकेको खसा सिलवनी जिल्ला न्या पासा बोलुया पापा टिकेको खसा सिलवनी जिल्ला न्या पासा करुणामेय रथ साली चकवा द्योय रथ जन्म द्योय रथ साली कुमारिया खाट करुणामेय रथ साली चकवा द्योय रथ जन्म द्योय रथ साली कुमारिया खाट नेवाज चुना पचुना गुर्ज पल्टन मवेका ढिमे बाज मठाको त्यो न्याकी मको पासा नेवाज चुना पचुना गुर्ज पल्टन मवेका ढिमे बाज मठाको त्यो न्याकी मको पासा शिलचरे 5 अरे वल्कन खटकाले शिलचरे 5 अरे वल्कन खटकाले
मङ्गले भिन्दियो जात्रा लगन खेले भुजिया जात्रा चाउल खेले फोटो जात्रा तिन खेले खोदे जात्रा येले मङ्गले भिन्दियो जात्रा लगन खेले भुजिया जात्रा चाउल खेले फोटो जात्रा तिन खेले घोडे जात्रा बिस्का जात्रा सिना जात्रा खोपदेया भैरव जात्रा झिगु रीति झिगु थिति झझ धागु नेपादेशे बिस्का जात्रा सिनो जात्रा खोपदेय भैरव जात्रा झिगु रीति झिगु थिति झझ धागु नेपादेशे शिलचरे पाचरे वल्कन खत्वाले शिलचरे पाचरे वल्कन खत्वाले पेंगु तोल पेंगु गुठी पेंगु ठाखे डठी लाक पेट जागु केग दुने हर सिधि चल्यो पेंगु तोल पेंगु गुठी पेंगु ठाखा डठी लाक पेट जागु देग दुनी हर सिधि चल्यो गुनु पुनी येन्या पुनी योमर पुनी फागो पुनी जात्रा या नहना होया त धगु मुनि नख गुनु पुनी न्या पुनी यो मोर पुनी फागो पुनी जात्रा या नहना होया त धगु मुनि नख शिलचरे पाचरे वल्कन खत्वाले शिलचरे पाचरे वल्कन खत्वाले पारजुई चोङ्गो निनी रहिति मोलो निन्याला पासा पारजुई चोङ्गो निनी रहिति मोलो निन्याला पासा बागदुवा विष्णुदुवा मवसवनिमा येन्दुवा बागदुवा विष्णुदुवा मवसवनिमा येन्दुवा मोलुया पापा तिगेको खसा सिलवनी जिल्ला न्या पासा मोलुया पापा तिगेको खसा सिलवनी जिल्ला न्या पासा बालजुई चोङ्गो निनी राहिति मोलुनी न्याला पासा मोलुया पापा तिगेको खसा सिलवनी जिल्ला न्या पासा बालजुई चोङ्गो निनी राहिति मोलुनी न्याला पासा मोलुया पापा तिगेको खसा सिलवनी जिल्ला न्या पासा अमलेट साकी जो ठुट्न चिजल सचिव पिचाको मेजो ज्यादुले निपमे कपिराइट म हाल तस्कम भाइपटल छटक भक्तराज आचार्य जो हाला ढिगो अति लोक भागो जहाँ छन् बुद्धका आँखा ठुमी चुमी सुटे गुना उल्लेख नाटक मखना शिउला ठ्या शिउस तयारीटा इना पियाना छटा भक्तराजे चुयाटौ खना तर विश्वास मोहरका अमली ठट्न साकी जुन चुइदिला साके बाजो अठो अकपिराट याना सापे चाहिँ भज सुकमरिया चौ डिजिटल चाहिँ माइसो चाहिँ कार्यक्रम बिमेस्ट हान चाहिँ लिपसम पार्न याना चाहिँ कुइ छत चाहिँ जुस मे मेत्यावन वया चना होला अले छिटै डिथेन त भक्तराज आचार्य चाहिँ मि चाहिँ सुना चुयाटौरका जिन चाहिँ फेसबुक ओखेन टुके अले चाहिँ युट्युब न माला सुया तर गन मुख ठोर्न जिउ लागि न जिज्ञासे विशेष ल आठोटुङका डिएबी साके जो चुइदिएको जुजल पटाई मिजोलिया 148 भक्तराज आचार्य जहाँ छन् बुद्धका आँखा तागमे हाका बिजाबले जलखाली डेइ मिट या बिजेट उमेला जिउे डेइ मे खनि मोखलारका चुइदिएको ल डिएबी साके जो जिज्ञासा लगे सुबाडो छि मुनोटे जलखल दुटे भाइन जलखल दो छिगो नेवा समाज लाइगो मेगो भाटा छिस जलखल भाटाए ठोक्न सोनिगले चुम पनि जलखल भा खे बाजुपो अथे सिन्धुपाल चके चुम नेवाया अनु अपोषनल लाइगो तामाङ भा चाहिँ जलखल बाजुपो ठोया कथन जे भक्तराज आचार्य जहाँ छ बुद्धका आँखा मेट जलखल भाटायो ख जलखल डेइ भाटायो मखो ठगो मोनी खचुया दिगले हान छ सुबा बियात्न
रमेश कपाल जे कमेन्ट टुक्टांडो सकल नेवा मिजो निनाचना दिपिन्त जिको जोजोला पव अभिवादन दो छे बज्रयान समाज सम्यक महादान या इतिहास नपन ठुके मोटो न्यंका वइगु वाले येले जिटेंगो हिरन बर्न मा बिहार गोसाले नाग वाले जिगु इटलने सम्यक बारे टाठीको कना दिल ठुकी लागि आपलो सुबायो नपन फिन्तन गा चुइल छटक जिन मुसु व छि सक्सन सिक बहु छुटासा पंच बुद्ध तथागत टका अछोब अमोघ सिद्धि अमिताभ बैलोचन रत्न सम्भवित ठाइक थे सप्त बुद्धका सिकी विपसी विश्वम्भु कश्यप ककुरु छन्द कनक मुनि व साकी मुनि तथा गरिपिन्टा ठाइकका सार अपोष्ण शिवजी तर ठो सम्यक महादान याइले न त पंच बुद्ध न्यन्त्या याइ न सप्त बुद्ध तथे सम्यक महादान हैम तथागत दीपंकर तथागत खरकास्यु तर वसपल दीपंकर तथागतको महिमे बारे सुन मुस्यु ज्याज क वसपलिया महिमे बारे कना येले जिगो इटलने सम्यक महादान गन गन्चोपि दीपंकर तथागत दुटका टौडुरका सिगी दस जिउले इनापेना चनर काछै दिगुल तथे वेगला सराठे ठोग ल्याखे छसिकट न्यू बज्राचार्य हाला दिगो धर्म टका छु यामा उकुन्तिने मर्म नेपाली मिया चने गायक पाजो भक्तराज आचार्य जहाँ छन् बुद्धका आँखा थोम्य जिन्जन इलेक्ट्रिक हा सो इले पा हनन्यन बले युट्युब एक क्लेम महला हन लेपन्यन बले जयस्वर मान सर्यो टुन सुमरको टाक्सुया वटा हाला तर युट्युबर आसा वेका भक्तराज या वमिया हाला अन लेपा नोगमेसा थय वाला तिनी पिया होगो के मेजो रत्न सभा हागो बिरहन फेबिग मे मा जिठंका वेटुंका सतीश महर्जने बसन्ते मुआ मतने स्वा वेक्ट ठोटनुगा लेपछि मचान सेन्जना वे आचनुगो वसु गले ठछु गोलिया नोगो रिमेश स्टाइल हाला टगमे अनले मदन कृष्ण श्रेष्ठ यो शोकैटुंगा डक्ले लेपा योगेश बैदिया छमिका पर्लक चाका हाका छिट न्यायफिकाटला नापा फेसबुक गुली गुली छिगो समाज त खेलडुगो पोस्ट न मुकाटे बजु उठेको दसिकन बुढा बुढी जुल्के छिस्न बिचारिया मागो ठाउँमा यागो कर्म लोम काटे बगो खट न्यव्या दिगुली लेटाया थौकने लासाना छिटा निवा भाइको अवस्था टेसे भाइ अवस्था जुगो टिसु बिया दिम जय प्रकाश साक्य लगाएर सकल ज्याजो देख त हवा बिया दिपिन त सुबा बिसे थौटा ठुली मेगुली पन्ना प्लाटका तनी रमेश कपाल जो चुइल रमेश कपाल जो छिगो चाहिँ कमेन्ट ल टाके जुल ठिकै चाहिँ टटम से खन दुना चौ दो कि दकु चाहिँ जि लुमंगा छन थन लिस बि फैथे मुतन दक्ला नापा तथा गटियो मै बारे चाहिँ सुमुसु ढकान छि दिगुले ठिकै बारे सुन तयारी तै नाप नाटल तो बारे झिन चाहिँ विस्तृत रूपमा ठुला मोटो होला तो बारे मालिकले याना सुइबले नेपाल सम्मत 1136 साले इटलन सम्मेक महादानीय पर्चको पियाटो दो उगो पर्चा छरो अच चाहिँ ठुटा च्याटो दो तथागत दीपंकर बुद्ध पाखे साक्यमनि बुद्ध ठगो पूर्व जन्म बोडी भविष्य व्याकरण सिको खर गाचोइल ठ्या ठ्या मतलब चाहिँ साक्यमनि बुद्ध चाहिँ ने नाफैमा चाहिँ दीपंकर बुद्ध पाखे ठगो चाहिँ लिपयो जन्म चाहिँ सिको उठेको चाहिँ ठिकै चाहिँ च्याटो होला कपिराइट क्लेम यो समस्यालाई यथावतै ज्याचौँ दोला ठ्याक पछि दुखै ब्याचु नि थेचु न आ ठौटा ठुलजगा था अन थरुङका मेमपट्टि चाहिँ कमेन्ट सुए रवि जोशी जो चाहिँ हरिबम प्रस्तुत जो नाजामा गायक द्वारकालाल जोशी हाला दिगो बाला मिसप इनापेना र काचुइ दिगो दो रवि जोशी बाजो छिगो इनापी मे जिन जुना होया द्वारकालाल जोशी हाला त ठौठो इलेक्ट्रिक सुलमेटिने जी गस्टा एला मतना ठुके चुमी दुर्गालाल श्रेष्ठ खले ले ट्यास हाला दिम द्वारकालाल जोशी खन्यना बालाउ मे बच्चे झैला मतुना ऐना तस्का नुगम चीजी ऐला गुलू जे मखना ओ ऐला गुलू जे मखना थोइले तक सुली में तिनी जी गट्टे झैला मतुना तस्का नुगम चीजी ऐला गुलू जे मखना ओ ऐला गुलू जे मखना धन्य वो पुरखा गुमसिया हिनुले
ह्यागुदु एला एला धन्य वो पुर्खा गुमसिया हिनुली ह्यागुदु एला एला देगा गुम्बा इमिसा दङ्गु एला ख जिसुएला औजी मछाथन खापिलु यादी औजी मछाथन खापिलु यादी बोया कैसे मखना ओ एला गुलुजी मखना औ थोइले तक सुली में तुंगी गठे धैला मतुना ऐना तस्का नुगा मछीजी ऐला गुलुजी मखना ओ ऐला गुलुजी मखना देगा दासा रहे मनता देश दुसा मुगला थे देगा दासा रहे मनता देश दुसा मुगला थे जूपी दासा मनो मखाजी पेखे सुनने मसाते अंति दयाना हाजी अभागी अंति दयाना हाजी अभागी हायतल ले मखना ओ ऐला गुलुजी मखना हम थोइले तक सुली में तिनी जी गथे धैला मतुना ऐना तस्का नुगा मछीजी ऐला गुलुजी मखना ओ ऐला गुलुजी मखना ऐला गुलुजी मखना स्वयंभू डिटुलाटर जो ठुना चुइदिगटो नेवा दर्शन नेवा संस्कृति नेवा संस्कार नपमा स्वाफोडको छौन्यु खकना दिगुले यको सिके खना छन यको सुबा सचिव पिचाको नेवा मिजुले छपिन्छ येलेको इलन सम्यक मादान हो ये खोपिया सम्यक मादानी बारे कना बिचत शिलागा द्वार से बिबार 1144 कुनो नागबाले हलिपटा व योसिन ठनीको ज्याजो बारे छटा सिक दस जु छा ठनीको चुएलाका निगो ग हो छग डबडब नेको आकार हो छा खाइगो सुबारका वेकला सुइट ल वेकला हलिपटा छा वेक्युट काटे दिउजुला प्लाडर बाजो येले इलन न्यारे छग जिगो सम्यक महादान जुइन हलिपटा छा वेकि उके निगो ग हो छग डबडब नेको आकार हो छा खाइगो तैगो बारे जे छौ न्यु सपो फिका सोया पंडित हेमराज साक्या इलन सम्यके इतिहास हो ठय ज्याजो नाङ सफ्टी छटा शिलागा द्वारसी खुनु विजय उत्सव चाहिँ ढोज योसिन स्वागा हलिपटा वेकिरका चोया तल ठोज्या नाय जुचने सुइम मुबाय निम बेटा जो चिटिया निम सुवा छमेस्ट दस्तुर अनुसार मानिते यार गाना चोया टाउदो ठो हलिपटा वेकि मागो छुखन कारण छुरियो ठने चोया टाउ चाहिँ मोरला ठटे दर्शन नेवा मिजोया इलन सम्यक मोर्सो सफ्टी सम्यके च्यानु य इलने ओगु डने सम्यक न्याग जुलटका सर्वसाधारण जनता त स्वयं बिगो टाटना यसी ठनीको ज्याजुइर गान चुयातल ठुलिए चाहिँ अपवचन चाहिँ मे लुइक मफुले छुगु चाहिँ कमेन्ट चाहिँ लिस ठुलिए गाजको जिटा अन थन लिपा ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जो ठुक्न चुइदिगदो जुजल्पा शान्तराज नेवा मिजो 148 कुफंक न्यना कमेन्ट यागो चले न्यू बज्राचार्य सले ठोगो धर्मटका छु थामवा बोलिया नापाङ मिव डकले लिपा योगस बैदे सले ठोग मे हाका कोचागो ज्याजो 148 पृष्ठभूमिले उखे ठुके खकनि चले ये यलो व खोपे न्याना चंगो दानीय संस्कार नपा सफोडो सम्यक महादानीय इतिहास बारे छप्नेको प्रस्तुति यो के जानकारी मूलक दो मिनिनिको चले प्रस्तुत जुगो नेपु मे फुके
मध्ये बाला टल ओके मध्ये मेजु रत्न सोबया दुख कगो माजी छंक वे बोले मे सतीश महर्जन या बसन्त नापमा स्वाफोडको बसन्ते मुआ मट्ने स्वा भएको त बोले मे ख्याली जो हनिबम भाजो मदन कृष्ण श्रेष्ठ सले स्यकै मे जित तस्कै यो टल अति रिमिक्स मे वसु गली ठसु गली बोले मिन बाहा टल तीस बिया ग्वालियाना डिम भाजो जयप्रकाश साके तीस कटा ठौकने तिब्बते से भ्या लाइपि से देशबे चाइनिज भ्या लाइपि अयको डे ठंगल धागो थाफु सफु तया नि सोनिगले न नेवा भ्या लाइपि स्बे गैर नेवा भ्या लाइपि यको डे ठंगल का याना दिगो छ पिनको प्रस्तुति तस्का सन्देश मूलक दो अथे बुराबुरी जुइ टुका लुमका टेमाको झिन्याको बुढे टाको टिप्स न लुमकी बजो हनिबो मस्तार बाटक बाजो जेश्वरमान प्रधान ठुन्न बाहेला कमेन्ट सोसो वने भले भाजु रमेश कपाल जे यक्वे मुसु खतरनाकमा स्वापुडो कमेन्ट जिता यक्वे यो तल वेकता आपला आपा सुबा देशसे जिगो कमेन्ट थने कोचाकी रे गाचने चुइतला जयप्रकाश साकी जे कमेन्ट टुक्न दो जुजलबा भगवान सर न ठौन छोख सन्देशी विषय जुनावया लासवना लुमख छ्या ल्यावया कलामख ठो छि फलापि लास नेवाटेको थाफो ख नाप छि नेवाटे कमेयारगा सोले पेल बिका ज्यान पाना लास वनी गुली गुली से कला ब्याना गुल्चा मदिउ ल्यास्म कला टोटा लासा वनी न्याठा वसा दुख मसिक मिनेट मया ग टन कमेया फैम खो मिनेट यै पिन्ता न्याठा न फापे जो अल्छि चाहिँ म अपो मोज मस्ति यै पिस ढेप कमेया नान्ने फैम खो सन्देशे मिजट सुया मिस्टर स्कम मिनेट अपो देख्न पसले सोमिनिटे व्यापारी यै पिन ज्यातने खाना सापे निला निला या मापि ख खद छिटा न पाटे न सेटे पसले सोमिनिटे स व्यापारी नाच्ने लासा छि पिकुट जुजो संचङ गम्प डेका बिगो स्वखाङ गुम्बा चाला चुने बोले छिटा नेपालले जुसा खास्ति स्वयं चाल थे छम बुराम से लाटे जपमा जुना से भाषा न्याउला छिपे न्यावाठे च खला जिन लिसबे ख जिपे नेपाल वे पे न्यावाट ख उन खुशी ज्या जिन न्यावा ख जिगो ना लोक बहादुर मर्जन जापु ख थन जिगो ना लाखपा डोर्जे ख जिगो छे थान कोटे बाजे न्यावा जाफु नाबा जिये स्कुले आक बुवाउनी जित सेड गाट हाकियो दगा निला निला न्यावा भाषा ससटे खलाट जिमे काबो जिम त काबो निमेस्ट सापे न्याय फटल ले बिचे बिचे व कना वन ठो ठाय त भाकोर बजार दाइ थन नापे यक न्यावाटे जास पस दो हलवाई चाकमरी पस न दु टाइगु खवन कना छन खला जित लासा हलवाई मरि पस दुट का न्याना टाइगु दो वना टाइगु न दो ठके चने जयप्रकाश जो कठर गाल छिदल त कठर गाच्या त ब्ले चने छिस प्याखा सुया चुनले फ्याक्क चने मोट सिना चने प्याखा सुया म थेन जुल ला वे गटा न्याउसा चने कठर ढाबले लिपि पाले न पनि बन्दै जुल थन ह्याप सोया जुल वे ग यु चने ठ कमेन्ट लागि या छौ कठर चने टिप्स कठर सोया हादि ठुकै लागि वे गटा युगको सुबाडो लिप कठर चने स्वाका दिए चने छिस इना बिना चुना जयप्रकाश सके पुमोङ जानकारी लागि युगको सुबाडो लासना पनि न्यावाटे क्वाटो सफुदो नापे एमी ठिठी लजगा मटे लासे बन्ज छौ न ख उले थपिनको ज्यान मारी मारे याना या मागो व्यापार कम चिचो खम हो गुली न्यावाटो ठ बन्जा वनी बेले लेहे मुरिपिन्टो गुली अनु लुचा कया मुरिपिन दो आ थे लासे बन्जा न प सफुदो सब फ्लाङ मिन्जिनाल छ थो मे लासा बन्जा या व म थ मिफुसा रे म चाहिँ भात ताउजुल फ्लाङ पासा चाहिँ भाटी त मिफुसा टागु न या भात लुमका नेपा गले चुना चम छम मिसा छम कला छम म चाहिँ माय खोबी प्या मिन्जिना दिस मे हाला त म ना जामा गायिका कमला श्रेष्ठ हाय हाय जी पुरुष
चायाख नेने बाली मानथिर मजुलारी आए हाय चिपुरुष गाना मखना दैव झाल प्राण परदेश सहदेश चिट्ठी हाला मन पूछी थाला सहदेश चिट्ठी हाला सहदेश चिट्ठी हाला मन पूछी थाला वही चिट्ठी पोला सोया प्राणनाथ बंधदाल हाय हाय चिपुरुष गाना मखना दैव झाल प्राण परदेश नोगाला मच्छिना दैव हाय हाय चिपुरुष nyana dila chopo nugo tiu me nyami paspe okun jisa niligu po nyana thon negu po ibare chwa cha tatna negu taliki suno nejugu bostu lata kya muti te fathe kurka cheu eta negu tai kha तर थो नेगु न छिटी प दुगु ज्या छ थन अजागु छिटी प यो न पय त भेटेना nyana दिस नापा थटु बच्चा छ ढाउ जान्ने थिएन सोकम बजे नेबले न किकि ढाक नेमली अठुट त नि किकि ढाक नेउ ढाउ चलन दो ठुक्न धुम यो तने कुछ कुछ ना नेगो कुप कुप नेगो कुरकुर या नेगो कुरकुर मिंक नेगो क्याचे क्याचे ना नेगो क्वार क्वार नि या नेगो क्वाप क्वाप नेगो क्वापक ढाक नेगो क्वाप क्वाप नेगो खा खिन्थाना नेगो खुरुक नेगो घिसघिस मिंक नेगो घोयना नेगो किचिमिचि ना नेगो चुकुचुकेना नेगो चुचुपेना नेगो चुलचुल नेगो चुपचुपेना नेगो चुचु जिक न्या नेगो चुरुम चुरुम ढाक नेगो च्वार्क चुक्केना नेगो चाइ चाइ मिंक नेगो ठोजुल छने नेगु प ठुकेटा ठौ ठुलजिगे जुल ठुके मेमेन यो कोन तनी ठो नप न्यवा खगोय पिला नांगो सफ्टी चेले ल्या यो ख ठुके सम्पादक पि मोटी लक्ष्मी साके मनदेवी ताम्राकार प्रतिसर सामी ख नपय खनुगा आ छफो मच मिन्नेना दिस इमो छम ले दो मरि कुच बेंडो इमो चा मरि कुच सालाय नसो थो मिचो याटमपति मच कवि दुर्गालाल श्रेष्ठ ख अले थो मि हालाटम संगीता दंगल
नको गिरगिरके मरी कुचा सालाए नको इमुठमलेडु मरी कुचा बेडु इमुठमलेडु मरी कुचा बेडु इमुचा मरी कुचा साला दोनसो इमुचा मरी कुचा साला दोनसो ठगुछे ठिङ्का मरी कुचा मङ्का ठगुछे ठिङ्का मरी कुचा मङ्का भागथ छि सकसिया इना नलसो भागथ छि सकसिया इना नलसो इमु थमलेदु मरी कुचा बेदु इमु थमलेदु मरी कुचा बेदु इमुचा मरी कुचा साला जोनसो इमुचा मरी कुचा साला जोनसो इमु थमलेदु मरी कुचा बेदु इमु थमलेदु मरी कुचा बेदु इमुचा मरी कुचा साला जोनसो इमुचा मरी कुचा साला जोनसो यो गुली बाला गुलाके बाला गुली योगु दिगु लगी निशा छला नगते तोगु यो गुली बाला गुलाके बाला गुली योगु ताते जिता सुन वस्तु बालागुली यीगु ख कि योगुली बालाउ ख आ ठजौ छ मिन्ने नान्दिस छ बाला अटे बाला छंग विचार छन्ये बाला छ सोगु प बाला छंगु मन छन्ये बाला ठट्या जोमपटी सानो बाबु मर्जन व दिपा मर्जन ख अटि मतलब हाला टपिन व कपिन ल ठोम्मी चाहिँ रचना नाटमपटी धर्म कृष्ण सिकर्मी ख संगीत ट्याटमा नारायण बहादुर मर्जन ने नान्दिस छ बाला अटे बाला छ बाला अति है बाला छंगु बिचा छन है बाला छ बाला अति है बाला छंगु बिचा छन है बाला छ सोगु पह बाला छंगु मन छन हे बाला छ सोगु पह बाला छंगु मन छन हे बाला छ बाला अति है बाला छंगु बिचा छन है बाला छ सोगु पह बाला छंगु मन छन हे बाला झिनिम छम हे जुया झंग पंछी थी बेवा झिनिम छम हे जुया झंग पंछी थी बेवा झिपिनिम छथा चोना मतिनाय छे देकेवा झिनिम छम हे जुया झंग पंछी थी बेवा झिपिनिम छथा चोना मतिनाय छे देकेवा बाला अति है बाला छंगु बिचा छन है बाला छ बाला अति है बाला छंगु बिचा छन है बाला छ सोगु पह बाला छंगु मन छन हे बाला छ सोगु पह बाला छंगु मन छन हे बाला छ बाला अति है बाला छ सोगु पह बाला छन्त
छन्त तया मतिनाय स्वाहे केवा छन्त सदा छ हे नाला मतिनाय सथे केवा छबाला अति हे बाला छंगु बिचा झन हे बाला छबाला अति हे बाला छंगु बिचा झन हे बाला छ सोगु पह बाला छंगु मन छन हे बाला छ सोगु पह बाला छंगु मन छन हे बाला छबाला अति हे बाला छ सोगु पह बाला नियम पासपे थौइ जाजो कोचाले ढासा झ्यो थौइ सच्यो पी गुगो नेवा मिजो निना दिगले छिकमी सकिस्ता दुनुगलन चेन्चने सुबा देसे आछुना नापा पिन्तना न दु अले जाजो निना लाइक कमेन्ट व शेयर ना दि पिन्तना छता बेस कथन चन सुबा बि आछुना मेगु सन्त्रवा हाना मेगु सच्यो नियकगो नेवा मिजो जना हान नापलाव जे उलेटकी लागि ठोक प्रस्तोता सान्त्रा साकी त बेरे बिया देसन थौइ त बा लिपा हान नापला